alhamdulillah lolos kawan ben ambulan gula bu ingin coba ke puskesmas guna bayar sabar ke ambulan aja depak ke pasar aduh beri colan ada ngawal kapi cak jang goreng mayit saya dalam almarhum dia njak guli ya Allah deki bahtang bini berisakan tejang andi bini tungkapin guleman paiman Allahumma odi ya Allah jang gula Allahumma odi alhamdulillah ada pak keroma sing malam odi buk ben pentong ben itu kok kemarin ya lah desi acara amrinya ku jerengkong ngebi kata makin melanggar mun beda sing awan lolos buk bener sampean makin melanggar king mun polisi sing ibu tak gredi kuli sampean anapa sing ibu ni ke orang peratu ke atasan makin aja tuh samun kanjing nabi sing ibu tak gredi kuli pakun selamat karena sing ibu orang peratu da ajunan Allah subhanahu wa ta'ala kuli lihat sininya ku anang kiai benih anang kiai gula buk anang reng tani king makin anang reng tani mun ibu day ambulan jadi orang tak ajling holil ajling beden dari bu mantar bedak singi bebudian amin mantar bedak sing awal budian amin mantar bedak singi bebudian amin tua akhirnya mantar bedak lagi ambulan sambian amin enggak tak terus masuk ambulan je oh ya wis pon padar tau senik ka maksudnya jadi syafaat ni kah fungsi nah masalah orang seraja tusah tak kira nyeting ke neraka kanjing nabi seadabu syafaati li ahlil kabairi min ummati tang pertolongan esedi akhir karing se tusah raja sepenting tang umat ekibah mangkana kalaben pangarep ia ko umat amolotan kalaben pangarep ia ko umat entar gak kanto muang bektoh sombong hadir areng sareng manter eki babi kanjing nabi kalaben syafaat amin Allahumma isfa ila Allah ya Muhammad yaumal qiyamati kainu na'am Allah narju syafa'ata min Muhammad law kunna nartakibul muharram Allah bon jelas saya berdepak ki meskipun sampai agak hula benin antara agak khut masofa wadak makadar tikal jak ke jang buang nggih saya berdepak gelak ngen kangen menter tiap penyemangat untuk amoloten tahun datang boleh jadi mun abahas masalah swarga cek ku beter ning mujan sampean pasti masuk swarga karena sampean mencukupi syarat king saya ketakut takut hula ben sampean ki nyetingkan neraka makanya saya bisa selamat ni kemudian saya hanya syafaat ni Gusti Kanjeng Nabi saya bisa nolongi makanya kau leben ajunan manter pada selamat kapi amin ben manter tapang kia boleh terlanceng umur terparing nasihat barokah rizki sebanyak sekempang syarat ibadah terkik dah ke Mekah Madinah mun beda sandi masalah bi Allah manter yang ke masalahna mun beda sandi penyakit kelaban baru kena pengajian beres penyakit dah mun beda sandi otang kelaban baru kena pengajian lekas majar tangah mun kita bisa majar ka tangah semau utang mentir lupa sekemas amin ki buru kan nyuun sapora si tadak betes epon mana bi beda bener asli fadl dari Allah nyuun sapora tak bisa melanceng boleh takut coba aku mi atas oke sampean MC negela mbian MC negela tak kerja sama
Torai deh buk torai. Cek betul MC kia mun kok pengajian dina deh. Jami cek teken na saya ku anak. Langsung pantron di mobil. Tiba acara yang kita tunggu-tunggu. Pan, ireng, tua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat min masyarikil ardi ila magharibiha min ahli la ilaha illallah. Allahumma arhamna wa jami'al hadirin idza sirna wa saru min ahli al-qubur fa in lam tarhamna wa man yarhamna ghayruka ya mujibas sa'ilin. Allahumma adkhilnal jannata ma'an nabi fa innahu awwalu man yadkhuluha wa anzilna ma'ahu fi kusuriha fa innahu awwalu man yanziluha warhamna bihi yawma yastasfi'u bihi al-khalaiqu fatarhamuha. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidi nabiyyikal karim fa'afid alaina bi barakatihi libasal izz wat takrim wa askinna bi jawarihi fi darin na'im wa na'imna bin na'imil muqim. Allahumma ij'alna wa jami'al hadirina min ahli syafa'ah wa min ahli salamah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun sapora buk begelak tak kok beda bahasa saya yang kep tak saya tak sopan yang kep menyinggung sampean. Sapora ki bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya kurang panjang tahun depan diundang lagi. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Keng gula ku mau panggil apa kemi kendu gula ke jama. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.